Barangkawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Eulogia niña, sabia tejedora, no me arrentichus. Doña Eulogia, ¿imaynata kan yachakurqanki awakuyta? Nuqa yachakurqani mamay kayta ruwaq, hermanay ruwaq. Chaymanta qhawaspa chay ruwaqtinku nuqapas munallanti yachayta. Gustawan kay pallaykunitas, chay gustawaqtinqa nuqa mapero churakuniñachu churakuytaqay. Susta ima culturata ma churakuniñachu. Nuqa gustawaqtin siempre munani yachakuyta, tuqpini mamaypatapis, hermanaypatapis tuqpistiqa ahinama ruwakuniwaqtinqa ruwani. Yachachiwaqtinqa yacharqani, pero wawasniytaq munanku astawan kay culturata churakuyta, utusuyta ima munaqtinqa wataymanta yuyarispaqa ruwallaymanta nispa siempre cha tukusaqpuni nispa qhawashani. Mana seguirituqa atikunchu imitapas kahampuni pisi-pisimanta hina ruwakun llanumanta ruwakun qaytita mana usakunchu. Unaypi ruwakun licenciara mana atikunchu kuna hinaspapas manaña ruwaqkunaqa kashankuñachu pisillaña kahanku nipunñataq ruwanapaq hinachu kashan, pero culturas kaqtinqa siempre amakunqa sumanchu nis nuqapas nini wawasniytapas ruwawachik wawayman imaynallatapis yuyariwachik ama saqisumunmanchu nispalla nirini. Chanta doña Eulogia, kay awanamanta parlaspa chay k'aspista kanchu ruwakunki, imataq sutikun por ejemplo chay k'aspis? Kaykunaqa kiray awas niyunuwayu. Kaykuna illawan surquncha niykun saya awa niyku kaytaqay. Ari antes manta parlarispa abuelitasmantaqa astawancha trabajakankuy kunan kay qhipa wiñaqa manaña ancha chaytaqa anchanachu. Ruwahani nuqapas pero lanamanta mana phushkaspacha ñañitumanta unayqa phushkaqcha kanku, phushkaspa chaymantacha ruwakuq kanku antes abuelitasqa astawancha dedikakuq kanku kayman tiñinku k'achitusta tiñisqa chasninqa kaytus ninkupis tukuy layta color por colorcitucha tiñiq kanku chaytaqa hinata mamayta tiñikuqta rikuq kani nuqa kunan, pero chaymantaqa ni bolupas ma wasiyki munanñachu kamallapaqña apenas wasiykuwan kaykuna ruwanapaqqa peor manaña atikunñachu manañataq ancha dedikakunchikchu uwihaman, phushkanasman ima waq kusita kasha kan chaykunataspicha dedikakuni no sé, chaypi saqiripunchik hasta culturata cambiakapunchik manaña kankuñachu kunan misturallaña kanku kaypi nishumanpas Tomarukupi mana puñuñachu hina kankuchu ishkaychu kinsachu hinallaña kanku cultura, pero mana saqinapaq hina nuqamanpas gustawaqtinqa wawasniypis astawan gustan chiqchitusmi kanku sullk'asmanta. Chaykunaman chay puqllaykunas tusuykunas sumaq gustan chayraykuqa siempre atispapas mana atispapas ruwasqa wataymanta ruwasqa nispa licenciada ruwashani mana kayta facilchu ruwarpay kaq kasqa allimanta ruwakun, pero pukurasqaqa ruwakunqa pukuraqtiyqa mana pukuraptinchikqa mana puni.
Antes chayta ruayta nasunman grave putina unaynismanta yuyarikusaqa hasta saqipushan tupinatay. Ari mana llampaqpiqa mana kachariqchu kanku kay pushkana, awana, k'antina chaylla ruwana kajay oveja, vaca, michina hasta huch'uymanta hasta chayllamanta manaña qhipawiñay kashankuñachu kaypiqa chay machituslaña kaypiqa mayor chaypikunas errarkunas kanku chaykunallaña kaypi qhipakuspa imitastapas ruwashaykuy manaña qhipawiñaymantaqa ancha wawashniqa washarankupa niñachu ukpis ishkaypis madrincha dedicakun chayllaña llank'antastapas llank'ayrishanku chanta manaña kaypa kashankuñachu nishumanpas mana la mayoría wawasninchikqa kaypiñachu kashanku nitij patachá qhawarisqaqa chayllaña phutikun sina ripurpaptinkus sinapi kashanchik mama tataqa manaña atikunñachu sujitay kaypi mana kanchu ni imamanta kawasay. Kunan a ver tal vez explicaríwaykuman imaynata awakun chayta kunan awashanki ¿no ve? Ima sutikun chay pallaychu imaynata chayta ninkichis. Ari kayta nuqaykuniku pallasqa unku nispa niku chay churakunku pukllay carnavales purinankupa chayllapi churakunku ni mana kaytaqa churakullankuchu chay tusunallankupa churakunku despasakunanku chay bailesman rinankupas chayllapi kaytaqa uqharinku ma imapapas uqharillankuchu. Chay tullito ima tullituta ima sutikun chay. Kay p'itana nisqa kay p'itanita nisqa chaywan awakuni mana wich'unamanta kallas chaywan tullitumanta ruwakuni chay kay p'itanitaqa pero chaytapas tullumanta pukuranchik rikuspaqa p'itanita k'aspistillaman p'itanitata ruwakunaka chuntitamanta pero kay astawan manualcito nispa nuqa ruwakuni p'itanataqa tullumanta. Tullito maymanta chayta conseguiku. Kayta rantikuyku hawalawmanta apamunku chay mamitas apamunku Potsilawmanta. Chay llama tullucha kayqa llama tullu niwayku chayta nuqa rantikuni. Mana kaypiqa makanchu kaymanta ni ovejata ni wakatas nicha awantancha no sé imananpis nicha kayma. Astawan takan astawan hatuchita kan umasapitas kan manaña umitan gahtinqa manallata chaypis asintallantaqchu. Kayta por ejemplo awanaykipaq ima mayqa tiemputa tardanki por ejemplo chaynata kay k'aspiman watanaykipaq. Ay kay k'aspiman watanaypaq primeritumanta. Primeritumanta casi riantinpi nuqa kay awataqa tilarqani mana uq ratituchu tilakun porque trabajullata kashan nichaypis illawaynintin imaqa mana ratito ruwakunchu allimanta ruwakun kay cosas tinkuchispa imaytawanchis kaskanakushan imaynawanchis alli rinqa tukuy ima piensanakama chisyapun mana rapidituchu tilakun kay tilanamanta tapuwajanki chayqa. Kuna awashanki unkituta unku. Y kay unku ima tiempopita tukuchakunman watapichu suqta killapichu. Nipir ratupuni awakumanchu riapi lirituta invitapas kahampuni manata hintapunaqa kay atikunchik ni lirutapas urqunchikchu licenciada ni lirutapas awanchikchu hay veces lirituta pejituta awasunman tal vez nisunmanpis mana chantaqa awasunmanchu. Chay lanitasta rantikunkichu. Rantikuni kay lanitastaqa. Unayqa pero pushkasqa. Pushkaspa por eso ruwakanku pushkan primeritutaqa willmatara uwihamantacha rutun chaymanta risinra chay willma rutuspa risin t'asan o sino kay kusa colorpaqa ch'ichishtullata pushkakanku nina ruturbaytawan chay astawan ñañituta mamay pushkachiwaqayku ñañito pushkakunantaqa ch'ichintinta pushkachiwaqayku chay ch'ichintin pushkatinchikqa chay ch'ichin lluqsirpatin astawan ñañituman chayqa t'aqsakun
chaytasas qitamantasa ichis chaytasas chay naspaqa farina chaymanta risinta ashka trabajo chayshara ma facilito ma fácil unaytapas yanapaq ch'isin t'isaripango ningo chaypicha waykaspa roqwankuna ima ni aymillatapas awakujanchikñachu aymillantin pushkanku kansupa pushka kanku tukuy imapacha pushka kanku kuna mana ma ñuqapish chaykunatapunaqa imapaqmi ima mana ñuqapish chaykunatapunaqa ruwaniñachu en fin kaytaqa qhatikuspa ñuqapish nani munaspa chayta ruwakuni chayqa chantaqa mana Chantapis tukuyllachu awankichis o domingo samarinkichis wakinqa ninkuwan mana awankuchu domingopi, sábadopi nisqami parlanki chay imaynata. Ari ma diarituqa ni awasunmanchu charayku uma nanarpan rapidito awaptinchik ma atikunñachu kunanqa awaychik higuirituta ma atikunchu uqria awarisunmi ishkay diyata 15 diyatapas awarpasun fijuta chaymanta samarinchik ma fijito atikunchu away ichas astawan jovenisqa pero por diyta awarpankumanta astawan karaq valores kunan mayor niña ma higuiritapuni away atikunchu atisqanchik ruwakunchik mana higuiritapunaqa imapaqmi mana no ishkay diyata 15 diyata hina awarpani chaymanta samarikuni chay ruwakuni